Vem, kam moram iti. Aha, vidim cesto. Nekdo je pred mano, Nekdo je pred mano. What the fuck, kam jaz hodim, stari, nekdo je. Stari, nekdo je bil pred mano, stari. Znači... Kaj je to? Neka pesem. Ne, čakaj. Oh, shit, to je malo creepy. To je malo full creepy. Čakaj, a baterija lahko kak najdem na tle, stari? Kakšna baterija? Tu? Ne. Kaj te? Vse z dojenčki? Čakaj, to moram posneti, izgleda. To so od neki otroci, stari, WTF. Palte mi like, folk. Samo ne zato, kaj vidite tu. Kam pa zdaj moram iti? To je malo čudno. Malo full. Če ne vidim, kam hojim! Ja vem, ja samo če pa ni baterij nikjer, stari. Pa če ni baterij nikjer, jaz ne vem, kam hojim. Vse je tema, ne vidim nič ne vidim. A dobro, Meza pomaga mi, ki so baterije, stari, ki so. Je kakva baterija tu mogoče? To je nemogoče igrati. Mogoče se moram nazaj vrniti po baterije. Ena baterija, no pa ena baterija. Ki si Palčič, ljubite brat, brš na stream. Ena baterija neki mora biti, stari. Ena baterija, vsaj ena toliko, pa pol baterije, ne rabi ti niti ena, samo da vidim. Ne veš kaj, ja dam malo bolj na svetlo, stari, ker ne vidim, ne morem tak, ne vidim. Change. Ne, apply. Ja, odlično. Ok, zdaj vidim vse neke. Ok, toliko boljše je, čakaj, lahko zdaj vrnem nazaj. Ajde. Ti samo verjami v mene, Lana. Ti samo verjami v mene in v moje sposobnosti bežanja toti igrici. Vidiš, da sem dober, stari. Znajdel sem se. Kak si kaj Palčič odreče? Palte like, folk, pa če ste novi, subscribe, like, share. Neka je tu. Neka ženska je tu. Jaz se grem skrit, ne grem tja, stari. Čakaj, uha me srbi, stari. Uha me srbi od žučnosti. Gremo nazaj, gre. Ona k nam hodi in ne razgleda preveč srečna. What? Palte like. Baterija. Bandage, jaz samo bandage v tudi igrici najdem, baterije pa ne najdem. Kak dobro, a igrico lahko brez bandage igram, brez baterij pa... Baterije so tukaj. Yes. Tiho boj, baterijo reloadaj. Oj, govori za Lin, zaja baterij, nija, stari, to je bolj pomembno, se mi zdi. Odprl sem vrata. Tu od spodaj moram iti, verjetno. Nekaj me lovi, se mi zdi. Uši, to je malo strašno, folk.
To verjetno. Ali to ta ženska je tu neki blizu. Dobro, dobro, Matic, hvala. Zakaj se kravlam? Jaz se naredim kravlat. Shit, ta ženska je tu neki blizu, stari. Oh man. Oh man. Oh, zlomil sem se. Oh shit. Kaj boš pa zdaj laufa, stari? Jaz sem dead? Ja, nisem. Jesus! What the fuck je to, stari? God wants me dead? Okay. Okej, je rekel okej. Okej. Jaz sem iz tvojega srca. Baterija! To mi je... Baterije... Če imam baterije, me ni strah. Sem jaz mogel res zdaj vun skoči, stari, kdo ti ženski? Kakšna logika je to? Kaj je to neki... Neka mašina za svinje? Dobro, Matic, ja. Drkam je skupaj mikrofon. Kaj? Oh, shit. Kaj naj zdaj naredim, stari? Kako odprem? Ovi je tu not! Če nas dam skočit vun! Davaj! Oh shit! Oh, moj bog! Heal, heal, heal. What was that? What the fuck? They can't even see me. It's like they're hypnotized. Kaj jaz to igram, stari? Do you hate this world? And you know what God said? God said on the folks, I am that I am, and that's all there is to it. Kaj pa naj grem tu skozi? What? We stand in opposition to the Antichrist. Čekaj. Antikrist, kaj? Aja, kaj te moram snemat. We cannot only try to be like Folk, palte mi like, to je noro. to be like God. Kaj pa zdaj? God has sent us this Mogoče moram... woman. Fallen. Like a rebellious angel from the sky. Verjetno moram iz druge strani. A, okej, ja, zdaj skapijem sem. Ja. Mislim, da je Lin tam. Če jaz zadaj čujem. A ja, na zvočnike čujem, okej. Already revealed your tongue, then nothing but lies. God's truth is here. Pa kaj je fora za tega? A ja. Okej. Oh shit, stari. A, tu ti spet. To je ta glavni mogoče. Oh shit, tu. Kaj? What the fuck, to ti govorijo, stari? Prison key. To. Lin, prijem po tebe. Prijem po tebe, samo da... Answer me, Lord, please. I don't need to know the way, only to know that you
Gor hočem iti. Kako ne grem gor? Aj, kri, okej. Baterija. Čakaj, verjetno moram iti gor mogoče nekam? Ne. Shit. Čakaj, what? They're sorry for having offended the prophet Ezekiel. What the fuck? Čakaj, če ne vem, kam moram iti. Kam moram okno odpreti, ali kaj? Stari, kaj? Kjer igra to? Outlast 2. Čakaj. Če sem prison key, koga moram odkleniti? Aha, okej, pa če to tako skrijejo, stari, da ne veš, kam moraš iti. Daj mi bendaže. Daj mi bendaže. Open the hatch. Let's go. To je to, baterije. Hush little baby. Don't cry. It's all gonna be alright. Kaj je to, da spet nazam? Oh shit. Oh shit, čujem je nekaj tam. Oh fuck, nekdo je tu sprej, stari, jaz sem pa to odprl. No, ni nekdo sprej, sem zdelo se ne mogoče. Jo, nekdo je tu sprej, stari, what do you mean, stari, a nekdo je tu spredje. Nekdo je tu spredje, stari. Lynn! Oh shit. Lynn! Oh God, Blake. Are you okay? No, What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Bežma, Lynn. Čakaj me! Počakaj me, skup grema. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Daj grema, Lynn, beži. Kaj ti lahko zdaj dam ljubčka na čelo, da pol nam rabo, ker te tam tako zgubo verjetno. Okej. Evo, nekaj jo boli, strebu. Oči noseče. It hurts. Something's wrong. Fuck. I have to stop. I need... Oh God. Kaj je fora, stari? Jesus Christ, Lynn. Kaj če je noseča, stari, pa jih hočejo vkrasti otroka? When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God, What did they do to you? I can't talk about it. Children, I have news, grave, but Please don't ask me. this evening, after all these They're years, coming. after all They're this coming. suffering, our faith has been proven. Gremo stran. Who came to Temple Gate this day from the outside world? Part with her the foul person we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed examination I don't know. myself. Promocija ni dovoljena v He's čatu. insane. They're all fucking insane. The devil Please, Blake, I just want to get out of here. and she is among us. As The is the fuck yoke is going maker on? spilled his seed I can't. into that Not now. revolting vessel. Hajde, Lynn, grema samo bežat. Okay. Soak the earth with their blood. Pa kdo tu govori skozi? The devil from her Pa kaj hoče on sploh? Ja bom tepo. your boat hail. Ne zbam se. On bo prej mene po mojem pretepu. Stay back! We'll be gentle. Oh shit. Oh, cowboy, Christ, stari. the first person who touches me loses their eyes.
Glej, otroka ima, stari, sam rekao. Jaz vam rekel, da ima otroka. Ker glej, kaj on pravi, God wants a child. Jebem li vam. Pusta li na miru. Tepal vas bom. Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Kaj ji delajo, stari, WTF? To je posilstvo, stari, WTF. Fuck you! What the fuck? I've watched my father fuck your god to death. Pol ta igrica ni za mlade ljudi. No! Wait! No, wait! Don't! Pa tudi za mene. No! Oh! For fuck's sake! I want to share my love with the father. Motherfucker! Da beži. Mrš stran. Love you. Not like I do. WTF? Yes, my love. Ah. We have mother. I think I'll see you again. Oh shit! Lynn! Oh god. Lynn! Jesus. Jesus God. Fuck were they? Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Christian something else. Like, what the fuck sem jaz to zdaj videl? Ova ga je polizala, stari. Ova ga je dvakrat polizala. Po obrazu, stari. WTF? Upa se še šamar dobo na koncu. Ok. To malo creepy pa čudno, pa ne vem več, stari. Se malo umijem, stari, ker me je fucking ona grobna ženska polizala, jebote, fuj. Nekdo je tu, nekdo je tu, nekdo je tu, nekdo je tu, nekdo je tu. Da je mu umrl, stari, WTF, kak grem gor. Ovi je za mano! Ovi je za mano! Ovi je za mano! Ovi je za mano! Oh shit, tu niso da, ovi je za mano, ovi je za mano, stari, on je za mano. Jaz sem pred njim. Samo malo premora. Otroci šola. I'm dreaming. Or I'm out of my fucking mind. On tudi ne ve, kaj se dogaja več. Kaj pa na... Čakaj malo. Kaj moram zdaj? Kaj? Tu vredno. Music class. Music class. Jessica. 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 Čemo, zaprem tu vrata, da na, kaj prije za mano, stari, to igrice nikoli ne veš. I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. Čekaj, že? Lahko zoomam to.